Hello, so bite ho zo se hiji chener na hin vet zin elgo lenin lemna ka hin ball kinin World Cup tour tuni kho hin video anasimo hitin Atlanta Stadium Atlanta muna amasa Argentina le Egypt amani kichep na chungchang play alawale match ana nei na chungchang a chun mi tam pin jong e het dio hi in ki phun chil na chat chom chom hi na tam the jing nei apa chom ding hi ta hi jong le thu thi sa chu vel kit avela ga phong kit lew han hi chu 7 July ni la chu thil so hi in hi chi Egypt le Argentina anakichim thonin Argentina in chong goal zone so ananei ahin la kizayen nasata in ki boina anomine umpire pa langnei dan chu mi tampi in awai mo the zingin alang khan na mi tampi in alang nei hi boy rule hi atibe Argentina fans so chun apan pi na ve a fans low zapi adang dang ho chun alung hang the zingin umpire pa in alang nei dan chu ki sei jong le van no yen mit tul ki wa ve hi atibe nei koiman Egypt apan pi boy vanuya Egypt fan jong hlom cha hi jong le referee pa chan chun vanuya viewers tam pe mit live adovin Egypt te 4 neu khat amuzenin Argentina te 4 akimu mo sa ji hi chu Egypt te tha ala samna hung ki pat na hi thinglanga nume chpang ho ki sanin jong thilum dan amu do theya le vanui pumpin boy hi chi Egypt le Argentina ki chip na full play phate cha in velvet lewhan e hon hoi ta emu diwa hi ti hi Argentina fans low ho ti ding ham khat chun thilum dan ho ata langin hi hengi alang khanin iga bena le hin referee pa chun side feeling na sata anei dan to akiloji le zengin ai pi chu jong le mi gama thil chan thu ahi ta jin na leken i macha sei thei pon agamuna ho in ki phin na ball win i macha a ball zo po win acha ti le amon mo i macha ball zo lo wa hilanga nang leke in thil khat agi chai sa khat boina sima za chum itik ki ball jong le akan lo cha hi thowin thil dan hoi nun dan chu ita lang wa hi en hi chi chung chona jong hi chilaya referee ti ding ham referee umpire pa referee na tu pa umpire na pang pa hi ama hi Francos Ledezer akitin ama hi April 23 1989 na chona ping hin akum hi ga sei dinga chu kum som thum le sagi ti hovel a hi ta in hi chi Ronaldo le Messi sang nga jong phangdong cha a hin lai jin ama hi pedi Northwestern France gama hi anapinga hin zizong aneya chuteng ta le cha pasal ni jong hi anei tai ti thu akiza in acha amasa hi la kum nga a hi in chuteng ta le acha anina aniaw zo hi le kum khat kum ni ti ho velbet a hin na lai ji tin jong a kisayen hitilaya referee pa hin sum izat akila a sai feeling a bola Argentina te ai tip support na ama in Egypt te so anamu ni tho ham ti mi tampin question len ta le mi tampin lung han na so ai do tai ilung gel le ingai tu do Egypt te I o zit wa ano phat wa hi bang si a chu lung hana ise ham Argentina te imu da ji wa hi tia ise ham ke hetalo ami ama ho rule chu e hon ise thei povin mit vet dinga chu hoita a chu iga be na le chun Argentina te chu apan pi to aki load nai ai ma rule and regulation hoi ta he ho chun ei chi ai ding lom hi ai ti ding lom hi ti cho sei ki win kinil la chu a jing ta ina hi alang khana hi chelaya adia Egypt te player hola kut so yong na sata a ki phinna ane win adang dang yong chu for long chu ana PSG lo hina chu referee pa en ain la pona ta khat chu last goal ko na aki khum kon chana em sala in di ko na ball apoi lai ta hichelaya agna kam chu chu hichelai ta chumi tampi abui pi choi
ai le alang khan Argentina te ang thu kit wachun world check hoi tan ball piwin hoi ta fall amuvin ai le amo bon a ball the wale Egypt langa sala jong hit a ball wa cha world check be hi ball le ti chu mi tampin a question na khat chu hi a dei dan chu hi a hin la world check a ball boy a ti win mi tampi chun phamo asal hewin sumizat a pe ham FIFA ten sumizat Argentina te to ki khot zama ane gu cha gu a ball ham referee pa ta FIFA te Argentina te ti kit I chan ge ki to ko ham ti chu mi tampin a ki sa lal pi kha cho hi time Egypt te yong na sata in ki phin na ana ball ta wen hi tu chung adia world cup dan event na le FIFA te in Ronaldo le Messi hi ama ni dinga atam chai na jong a hi ta to thana hi sai feeling tham khar khat wang ane ye ti thu jong a ki sa em aji chu ama ni hi final pe sa te ding ama ni hi zo sa te ding a hi kheu to na khat jong asung la hi hitam ti jong mi tampin a gelin thil dan le play match so dan ho hi mi tampin lunggel ngai tu thil dan ho kilo sa ham alo hi jong hi ham thu aki thang hle zengin kumdang thadang world cup sangin tu chung world cup hi boina atam zo hle zengin asung thu a hin chet net hi atam ji hle zengin mo in Portugal te chun 18 FIFA pan pi zong le sai film zong le athat ya pan pi the hi ta lo azo ta lo je wa chu amo chu upai lo heta in a hinglai Argentina te be atiwa apan pi ki hi ti ami tampin question a ball khal mi tampi ki ni na chu a hung hi do tan a chu alang khan na thu chom hi ta le Egypt te le Argentina te ki chip ni la achun player Egyptian hoyang chun na saten akur so jaw nan agi phin in boina sim bin yellow card o red card o adim adu en aleng do zengin a hi le nidang ki khana social media hong ki mun achun Argentina le Egypt hin rematch ape onding hi ti thu ki zakit tan mi tam pi hin boina ti chun a ta hi Argentina fans ho iti thai ding ham Egypt fans ho chun chi chu a hi adol ta atiket me etiken nil na omen alang khanen thil hi aki khol ken na hi le fake a hi AI a ko ne ti jong a hom kit ta en hi chu fake ta hi ti yong chu tuni e hon jong ega se do nom kit din azi chu Argentina hi jingni kho Sunday dead to earth 6:30 am jingkalam le ama jong hi Switzerland to ama ni hin ape ding hetain he chi za chu confirm hetain Egypt to rematch chu hi thei ta loading hi ai le hitia Egypt te good so le player hona sta ki phin u chu net khanin in social media yong imukit tawin akut spa le player them khanin asu khil naw ngai dam a hin thum tawin hi chi keima lungchom ka behavior hoilo kalungchom lung han van be se ja playground sunga chat chom thu kana se ya boina ana su lo chu nei ngai dam FIFA te chuting tar fans on nei he team win lungchom lung han ba he tabang chu ka se do he ti in akut spa chan Egypt te kut spa yong chan ngai dam thum na a hin nei nga le na hi ai pi chu yong la ngai dam a hin thum ki pa wang chu om na in a hin Egypt te yong chu lungset om le jing win mi thi long loi apuna lo lo hin football hin ngai lu ta ho chun heti chu ane athawa aka pi jing jiu ai za chun amo ding in jong ano chu ponat pi le jingin lungsit jong mum win ai le quarter final semi final ho honglut zo dinga ho hi Argentina Belgium England France Morocco Norway Spain choding le Switzerland ana hi ta ven hi chola chun jani in play khat achi tain hi chu epiam France le Morocco akichimin Morocco anazo tapon amoyong su ana auta ven hi chuting ta le Spain le Belgium akchim kinin Belgium na thalal je in auta ven hi achuti chu hi an le hin semi final ting le hin France le Spain in hongke mai to honding hin chu ding hin chule Argentina le Switzerland tomorrow morning 6:30 am le akichim hunding hin akichim nana ahat pen to Norway le England kichim hunding amani ahat pen cho kisu to de hi che chu hongnom che ding hin tu le tu a
team adam na lai a hing na lai ti ding hit e chu Argentina chuting ta England, France, Norway, Spain, Switzerland moi ai ta ben jing ka le kui pen he out du ham Argentina out ding ham Switzerland out ham adi Argentina fans ho dip cha ta hin kho aman lai tau hi ti jong hi ita lang no min hi chilaya adia mi tampi in boina za chom kipin na la chom anei jing lai wa Argentina fans so in taw na le team na ahin nei win amona sei na wa chon van noi le sin na mim hi zat chenga koi ba mi zo si lunglut na deidan dudan ke banga umtheya su hil nei lo hel ding ham choban le mi zo se ngai lu changa mi zo si Vietnam ma zo jing ding mi akyom pon pathin ti lo koi ma cham kyom lo che her sa che hi he chi tol hon chen 2026 FIFA World Cup azong gam som li la get to bang in pan ala hin he chela chun Argentina jong khat hin pathin jalen tu chanin gol lel na ne khalo lai jin round 16 gal kayem quarter final ahung lu tan wa noi mu a Christian country khat champion anakai sa hi chan ahung vel thun kit hi mi tampi ke pa lo the hi pon Christian te dinga pathin athang wa ji ven hi hits is in mundina Argentina fans so zo si ke pa na khat jong ahung hitan chuti cha hin maban ivet le ahung hung dinga akimai to pi ding ho hi hupul wang aum thai zengin jona chan ding chu half ta kha jong ai tho tan hin la mi tampin a favor a pathin ai lama pan le jona chu changki the hin lai je ti chan gen pan ala ta ven hi avela champion ge jong thun theina kinep na aum zengin hi je chun tu hin aum hung ding in zai sei ma bang wa 12 July 2026 Sunday 6:30 AM hichiting le Argentina quarter final ke chim ding a hitan jing ni kho ahung hitan ezi chun wangin azolo apiam apha dung zia chu azo divham azolo deham in a vet mai diu hin tin hichi za hin ipi chu anum sa ta hi jong le thilho chu akachai san ko utin ong thung dinga hi Argentina fans so in adang fans so ko ma ka hin tip nom chu ne hon nang hon jong ne hin favor chi over supportive voice nei za sa chi ding win jong team na sang pen ka hin nei ve exam ta zolal na ai nei ta jong le pathen phat sa lwa in gel lwa kam pau ngai lo chuting ta le sei le akap apenga loi le gol to boina sim zat chum po hitin Argentina fans Portugal fan ti a kebum khen da zat chum jong sa lo du hi hin Argentina fans so in team na ahin ball ta ben hi adia tu chunga chun referee pa na sata in time mo na omin Argentina te sai feeling a ball le ti hi ai ki boina zat chum ho dan ho chu thu chum hi ta le tu chung World Cup ma adia Argentina te sai feeling ome ai lo wale ibida Argentina te chu anop to akito sa wa athim lo to por khat na akoi khomam ti changya mi tampin boina le seina chu inei lo ta bin hi chi Argentina yang chance hoi ji itivin pan sat nan jong aum lo ta ri ai le he chim diu hilaya pursona pursum khana khom khu ivet tingal hen anop le ahat ta zo khom zo ji ahat ta khom zo kit ji hi cho ho kho amo anu tama akoi thu jong hungi be se loading dan hi chi kai la hem hi akitu dan ho picture ke bol dan ho jong hi he thim diwan neu khat iga ta lang no men hi chu ipam te le hem World Cup lai a hi tol hana yong chun adang nang sang hi chi i ha focus no vin hi chi la ya pot hi li au min pot khat na khun team som le team ni chi aumin pot 1 pot 2 pot 3 chiting ta le pot 4 dia hi hi pot khana hi koi le koi ham itia le FIFA ranking dung zuya chu rank 1 up rank 9 chan chole host thum kang 3 cheng kho ma hi win ji chu 9 plus 3 equal to 12 hi pot 2 a hi rank 10 a ke pat chiting ta team 12 chan na abana chu pot 3 in jong hichi merik li si azoma pot li jong chu khutima hikit hi pot khana khom ho hi pol ai lo le group khana khom theilo a hitan 2026 new FIFA rule jong a hi a khuti ale adia highest rank team li ho hi final tilo akisu to na diu jo chance si lo to bang a hi jin
ahin example a group si wa chu goal lel pam goal lel khawa group runner a hi lewang chung quarter final ham pam 32 a ham khana chu kisu kha thei diwa hi confederation khana team ho hi group khana khom thei lo ahin ahin Europe ma wang chon exception apive ake chu Europe ma team qualify hi atam zepzi a hi a khuti lo le achunga rule so kho ato kha ki ding hi en hi ja hi Argentina le Brazil group khana khom thei talo Japan le Korea ki ti ho group khana khom thei talo a hi ven Europe ho wang khom thei ve ahin pot van ho wang hi khom thei ke ti po ven Europe lang si tam zo khom jiu ti nai pot team le group bracket ho wang sim to sa hin la group ma ding ho wang chu phata live video coverage ki bola ki draw hi achunga adang danga in sei ho banga chon condition ho ato kha te nga le ball tha ala ke jiwa draw a ball tha ke jiwa versan ya Japan te group ma Korea te a ke draw kha le a koi ke ba adang ala do tha ke ba a to lo a hi ting le ita just set a ball jiwa future hi friendly match to let nation league ke ti ho vel ja hi pre plan a hi tai ti the hi aji chu group no ma na nom le abula pat na ball fu ngai jing ti na hin ai team lo khan khani i cho chu ya team thei khaw le tia chu te he chi side flank adu da ji ti ho chung chang i sei ke ta lo diwa he team na diwa chu rule hi neu khat iga ta long ma hin tu chana jong hin games momong world cup ma hin 96 97 90 ti hola game si ki team do he ta en goals ki khum do za jong hi vet na len 280 goals ti ho ver so ting ta red card ki mu do za ho FIFA World Cup 2026 tu chana news iga la hom cho hian red card ho jong hi 13 ti ho ki mu ta pass aki ball do da hana agom go ma hi event na len Rodri ki ti pa khon 526 pass yan a ball do ta chu ting ta la goal khum tam pe na ke Messi Lionel Messi no goal gate ti ho khoma chu ting ta le Jori Tillemans ki te ho jong amo jong hi athip naw ho chu oranga ala o hin 61.813 km ti ho amo ho hin a ball do zo hi time hiti a hi adon cha hi root cha na phat cha na he ki su se chala om he e walang banga chu ball referee pa ki ko ya adang referee pa khutna ki mo pi do jing hilowi FIFA ten abol dan hi empire pa asunga fil sunga referee muna apan wanga ho asung langa hi ko epitam commentator ho alovale biham room war room ho a hitia hoita checking ji am ho to kon kiza to jiwa hichidung ja chu nasata hi akichi te jana pan ala akit ji na ala ro hin hichiza hin empire wanga hol last decision ho ama ala lo lai achai na lang control room ha jong mit tampit ahin ball ji na lai ti yong he ita lang no min hi chola a cho khelama ase num chu igam su inam su wa hin thildang dam tampi tu lai gal nei lai jong hivin world cup ma boy loi jan kho wa sun kho wa ai tai pan lo jong akyu me mi kon khanin world cup laya hitia world cup nasta vet in front line na lo gal cup dan lo peng jing world cup ve jing ti jong mi tam pi ji in gal dong chi cup diu hi thil khat ong chu ne pha ne diu vet pha le vet diu hi world cup lai hi in gal cup do wa world cup na mo veneta mi khat chong ga pum oi mo ti ho be se jong hi bolovin apha in azi chu thil ki ti apha na ki man cha angai jin hiji hot tabang jong hi igam sung wa ho dinga kinil na home zin Ronaldo fans Messi fan ti ho jak chuma kinil na om zin mi khat ngai sangwal na ifristen hin kho to khalewa thil khat bol do ki ti yong igam sung ahum do go tain Argentina fans so ham Ronaldo fans so ham gari asun jana hi ta cho amon la kuima he phadi lo e wa ki zo na aham to ipito lampa ki su el ki to ewa hitabang be si ho jong hi mi to kha na te mi sentiment mi to ki to mo the ho jong hi mi khat ngai sangwal jai hi ti be sa jong hi bolovin jong apai ti hi achai na kya jong isi nom ki ro hi a fans di ta chu hi na ve hi jong le Christian te bang dri ne hi
ibang diro hi ho khel lo deu nun chan chon chan khan chan ki ti ho hi apaya poimo ma zi nga hi em e ho hi pida chu ka sei ham fans versus ikipi to amani thu Ronaldo Messi Neymar ta kingai lu ta hiu chu e ho in amo versus ipi jiwa ikitu mo sa jiwa e ho hi ta hi ki ball jiwa amo le ima cha he palo hi chu ho ta bang ho hi ahi tingal hen e World Cup vet lo loading fans hi lo loading igam sung inam sung tong kha thei lu wa hi fans a ki debate loading versus ki pi to loading chan gya yong hi ikhil no movin chuting ta le World Cup cha veute mi kha changai saung te personal la ki go na za chum chum ki ti hoi te nga le ki boina ki na na jong umji in hi cho che ball lo de wa hi tu nai cha jong Argentina fans on adu da gam tina he da ki loi khom na bol wa le adang dang fans so an amawin hi ta bong ho chu hung sang hin lang le egam sung wa a cho no a i hung pan dio hi cho chu a bui mi kha changai sang ni World Cup ve ting hi a hen personal la ki nam to loading hi ti pa hong isei do no win fans di ta hi ve World Cup mi min tho ngai sang ngote a hi jong le Christian te boundary khel lo dio limit ding a hi mi khat to kina na dinga World Cup ve loading mi khat ngai sang loading ti pa hi isei do no win World Cup i chanin veo hitin Messi chanin ngai sang tin Ronaldo chanin ngai sang jong leo hen Christian ka hin boundary ka ni i chanin ngai sang na amo ka ngai sang ni amo dinga phacho men ke dinga aphacho myong i ma cha di poi ti jong hi gel ji anga ye hi choma na chu ngai sang no diu World Cup vet lo dio ka tin a hi poi ama wang Christian cha te chon ding dola i chon diu ching thei ta zo i man diwa hi ti pai i sei do no hi